Hello, Libéré Ingabire Victoire, Eric nanone nimwe na nshuti banjye bitandukanye tumaze tubona mu myigaragambyo n'uyu munsi bongeye bazi ikibazo ni kiye kuko icyo bagarutse barasuze bashiki banjye ngo Eric niyo mpamvu nabaga tuganira ndi kumwe na Nitegeka Faustin na Hinga Placide na niyo nshuti Shema Adeli. Okay, Faustin kubera iki munsi nanone uyu munsi nagarutse mu myigaragambyo y'amahoro imbere ya Union Européenne tuje gusaba Union Européenne kubera ko ari ifasha buriya butegetsi bwa Kigali kugira ngo ushyire presiyo kuri regime ya Kigali iri kuri Madamu Victoire Ingabire. Murabizi umwaka ushize bafashe resolution isaba ubutegetsi bwa Kigali kurekura Madamu Victoire Ingabire nta mananiza. Icyo rero cyatugaruye none aha munsi kugira ngo bashyire mu bikorwa umwanzuro bari bafatiye u Rwanda wo kurekura Madamu Victoire Ingabire. murakoze impamvu naje ahangaha naje kwamagana ingoma ya nyamunsi ya Kagame, ingoma y'igitugu ikomeje kwica abanyarwanda buri munsi ifunga n'abandi banyarwanda. By'umwihariko twaje ahangaha tuje ku myigaragambyo y'amahoro kugira ngo baribere Madamu Victoire Ingabire, kubera ko ni umudamu uvugisha ukuri kandi umudamu ukunda abanyarwanda. aho twamagana Union Européenne nayo ifatanya na Kagame mu gukandamiza abaturage ko nibatera inkunga Kagame. aho twaje ahangaha kugira ngo Union Européenne ishyire igitutu kuri Kagame arekure abaperezida bose bafunzwe, abanyamakuru bose bafunzwe, abaperezida bose bafunzwe bazira politiki, by'umwihariko Madamu Victoire Ingabire. Okay, murakoze. Uyu munsi nanjye nagarutse ahangaha mu myigaragambyo ibaye inshuro ya gatatu. Tuje ahangaha turasaba agatsiko ka FPR kurekura Madamu Victoire Ingabire kubera ko umudamu uvugira abaturage byiza, ariko FPR itabikunda, kandi turanasaba ko n'izindi mfungwa zose za politiki zifunzwe nazo gufungwa. aha abanga ariko ndi kumwe n'abashuti batandukanye ejo naramubonye ku nkingi ari gutanga amakuru mukomeye kubera icyo waje myigaragambyo. Njye naje hano mu myigaragambyo kugira ngo dufatanye n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo twamagane ikibi, kugira ngo twamagane ingoma ya FPR Inkotanyi ikomeje kwica abanyarwanda, kugira ngo twereke Union Européenne yuko mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buhari, no kugira ngo tubabwire yuko iriya ngoma ya Kagame igomba gufungura umubyeyi wacu Ingabire Victoire. Ingabire Victoire nta maraso afite ku ntoki ze, ni umwere, bagomba kumufungura nta mananiza akavamo akabona uburenganzira bwe. Murakoze cyane. Nitwa Vitali Munyurangabo. Nanjye impamvu naje ahangaha ku nshuro ya gatatu ni ukugaragaza uburenganzira, ni ukugaragaza agahinda, ni ukugaragaza umubabaro w'umubyeyi wacu bafunze azira akarengane. Ubundi biratangaje yuko waba uri mu gihugu, icyo gihugu kikaba kiri aho ngaho kitagira opozisiyo. naho twebwe mu Rwanda rero kuba uri umu opozisiyo ni icyaha kirenze ibindi byaha byose. By'umwihariko rero nka ba Karasira na Victoire Ingabire umubyeyi wacu, duteraniye ahangaha twese twifuza yuko barekurwa bagafungurwa, hanyuma u Rwanda rukaba u Rwanda rwa kera, kubera ko kera abanyarwanda barakuraga bagahuza urugwiro, hanyuma ubu noneho u Rwanda rwabaye urw'abicanyi, u Rwanda rwabaye urw'abisahuzi, u Rwanda rwabaye u Rwanda rubabaje urw'amabandi. By'umwihariko rero agatsiko kibasiye intebe y'igihugu cyacu bakakica, twifuza yuko noneho byarekeraho. Enough ase ase barekeraho, hanyuma twongere duhaguruke hamwe dufatanye n'abanyarwanda muri rusange, duharanire uburenganzira bwacu, aho umunyarwanda ari wese abashe kuvuga anavuga ikiri ku mutima, aho kugira ngo azavuge abizire. murakoze cyane. Abavandimwe n'abandi batabashije kuza twese, nuko impamvu duhura cyangwa dutekerezaho nuko tuzi ko bifite akamaro, turakangurira n'abanyarwanda bose muvuge, muganire, mujye gushira ubwoba, kitari cyiza mu kinenge, cyiza mu gishime, maze tuzagira u Rwanda rwiza. Murakoze cyane, byiza.